ye and titty and none no offer. I love men sabon shuna here.
de ne firm tete na eden na yen ye de ye ne ye yesuban bi nyam nyame awe no kwafo ye de nyam ene aseda ni de ne nkanfo ne de ma yawe ma ye de nyina nti enkwam akyede esombo a wo de adom yen ye da wase ema Akoma FM dwumadie a ekoso ye da wase mampanyifo a eda no ye bom paye wo Yesu Kristo dimo bosome we a ye de asi ho se Ghana bosome ena Awurade ye to nsa fra o se fo wagwa tena so na di wo hene ye bom paye sre ena ye pasa dwumadie so hontoma e wo bro no ye so ye de yenua odi dwumadie ho chiame ye de nananom atena nkonwa ene obi a obo ne homoden se dwumadie be koso ye de wonyina hya wonsa Bible said dodo ahonhom ne di won kan won ene ye Awurade wo ma yesre Awurade homegu yen so ama enwie yie yenyam adesiade ye wi a yenyina aboma ka se Yesu mo ne awaye doso ye da wase yenum so be ya mana abro ne aye bisai bisai bisa we e wo Yesu Kristo dimo amen. 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 Papa yedas papa sa wode yendwumadie nyina wode ahye Nyankopon ensa ede amaye na mefre mi station manager obeba be kasa kakra bi na ansa na obeba no ye wo osibisa kete ewa ha osibisa ketefo ewa ha nti ombego kakra bi na ende mi manager wetutuntuma nti ansa na obeje na akonwa na so no so senya ye chinchim ho ya yesa kakra yi manager so otutu manager so me ko fa se won bre na manager so de so aka ma ye nyina enti osibisa ketefo mama cho mo meji ye tata na manager e meji na akonwa na oni ndi nkomo kakra bi ansa na yen special guest of honor no ono so yamanaka ni opening remarks ene enkomo e wo ho ye besua de bia fa panyin bi ho na ye boketeni ewia ye bobo panyin ni din e de akyerew na yesua ne ho ade kakra nti mpacho ma ready a mo ma yenko se osibisa ketefo ena ajeje me manager tata na wabeje na konya na kampese odanda no kakra so pa me chew ose me Aunty Bea me pa chew that's still na na still obeye it's any manager pa chew
nti yeah na picture I'm not there what I said and I said the close yeah everyone no so yo enti Akoma FM your station manager Nana Osei Asari obeka bibi kitwa bi owadwumadi animu mienu na sese ya age ye bisan se Ghana bosome Akoma FM ye so Ghana bosome no ye dia ehom anything manager akwaba ya bune wa you you so na no see yense di bosome ni nyina okay yate ti ye be decide hapo na so hwan ye me da se I'm said that you just say yeah my old dress say ya ba enye dwuma keto enye dwuma keto your manager enwa ye hu ye de ni na ye mother company e pa omo de no ho ntuma na enne so sane amekan ka chire ye so ye pa ye de ho ntuma kakra bi Ghana bosome no ye chefa ewo mu no eye den inchi a wona woriti Akoma 87.9 FM awie ene wona wor show nia TV ne ma won akwaba emfamra eye Akoma 87.9 FM ye launch na tsania we de kankanara ena eye ye adwumaku ni nya media general wodi yen anim na fe de wo se Ghana month no ye nyina yetumi edibi na uba asante mantem ha Akoma FM botaya yen esien eni so theme fi na kosi eye 31st March yediri di juma no ya to be was sustaining our cultural heritage, bridging the gap between the old and the younger generation. Nienti Akoma yenga fabotai said yes yen so ne se se wo hwe sene amamra ne amane te wo menwo ha anka me yema ka se empanyefo na no kuram mebum na aba no nyama ne bebre wo ho a eyira ye na yenga nhwe ya na daache de ohaw de abra yen uba media general ne Akoma nso de a yen amamra ne yete ase ejedi yenso se obia nso hunia ekọ anenti na yenga yese ye befa sa theme wei na ye de didwuma seme be ya ansana bosome ni nyina bekọ na awie wo ye nwumadi ahoro a bribe ma ye bebobọ so de a kire won a worhwe yen na tie ye ni nyina no na eye yen mabunu won ate yen amane ase amamere won ate ase na ebase sesebe ukopie ewo ahemfie na baabi a wankofum na yankoje wogwan sesese ade mra na yesane a won agu mu kakra na nka kan no wo hwese ne aniama kwa nka ne yaye wa hai na nate egwami anka ye mu bebre wo ha aga samatu yanga mo wo beje ye bebe na ni nyina nso ye sebe ni ma ye ni munti ha ni ti na ya se ye niama ye be ye ni ade nyina no ye be hwe na mabum no won atse niama ni biase yo my station manager Nana Osei Asari we the first introductory speech there edie chire na nkasa bosumi mu there ye be ye dwumedia ye bedi nyina no emrepam no ye be san amana san ababiem na one yen ababa bedi enkomo na Nana amoama hene aka no woni apaye dwumedia ni nyina ho entoma na Nana atnansen kame mane nkasa ansa but Nana wadama pacho bokode madawo mane mpabo ye de nyame ase ye da so panso se ye tu safreo na ye no di dwuma bebre ti ye kan ya Nana se Akoma de meba nti wadama ye da se papa meso wadama ase ebusu apengu de ya Michael but ye mu akwaba ye da senso se na neba na wo wo mana na nko amba ena na namba oni o ba ye na so mu akwaba okay na be wa ye say okay apengu de she no say one side there so any one dey try you it's also question high quality so the we last na na bi na just say the manager ko echi ho ya ye de ana just say ma o si bisa ketefo ni bi kire na de na na ka no one sade na say ubetwa gwan na kan si obama medemede na awie yi wuti ye launch ne ne ade nyina awie na afei na me de asawo no yi into what my so kakra na me na awie na se obeboam na so obebo and they ever pass mama manager papa it was bisa pacho me my kitwa bi na manager e dey asori
na ye dwumadi a ye di ni hada bia no munim say ya sponsors so boa ye pa e na de bia da akoma mu nsem ye de ebremu ene grow fine ene oye igwe intende me the doctor de fro your friend no igwe grow fine enche bia obedi na akonwa no so ni edi komo kakra bi e de afa grow fine ho o ma mboa ye ne a kame dressing ni kama ni ja o ma miska ma me fan dress intino your sponsors de o se ye mo na ene o mo so be kasa kakra nti o mbeba kete yenkwe osibisa kete yada masa papa igwe na pachoba jesu say se wa government nti ye mo hano ana ebejesu enu ana abejesu ho ayefe we nko se photo ni de ya me no betwa grow fine no aha yo ye di nko kakra bia fa grow fine ho nti ye nko yo menchia oni watiefu na otie adwam e manakwaba grow fine de ye nyina nim se one Ghana ye bomba ko ye ne kumpana ya timidi koko ye ya Ghana koko aye aduro a eboa amansan na eboa Ghana man na ni titiro ni se oman bie ni ho a ebeje yi ana betumpon gise wodi adoma chede ya Nyankopon de man no wadi bi no aton bi eno nti na hwemu ye di Ghana koko aye aduro efre ni grow fine na grow fine so bae no edi dwuma bebre obi obenum bia wa danse odi fa duro ne ho efise koko ya di amfaso wo so bebre eno nti na afi bia broni ba no abefa no akoton ana de ebe bia kwasi broni obeto ye bia brodi a o si ye ni ade ye bia banche o si ye ni ade koko de o se manfa nsanka woni kwan se obeto koko gisa ban na ato ansana ye de akoma broni na chese mfaso bebre wo ko ne so na ibusa kwasi broni se de na wodi koko ne ya do ka kire ya ne se wodi ye chocolate ye hwemu hu se saa koko na broni de kwa amanene emu 2% pe na wodi ye chocolate de aka no na wodi ye nro wodi ye semina wodi ye nku wodi ye noma bebre na dura broni de koko be ye no Ghana ni usika ntimento ana abeto kra no ne bo di yi pa enu ti hwemu edi koko anwuna do efre grow fine nyini kama nyini fefefe na nipa dasani ifiti anopa kopema nwumre da bia home a wo home no chese unyini ti nyina wo nyini so papa wo na boni wo obi benyini no ayarefo no dampa so enye ni pe na nam yare a esie no a wo ahu enti de kofa saa ohawo ye bae na yare bebre esie efremu silent killers umkuye boko didi kan friend pressure stroke heart attack and septicemia and no doctor for to the silent killers identity how to do silent killers bia ye de ekutia development ewo asantemem ha eni Ghana memu ayo kumase me asantenti na bia ya center ya semi ba asantema na de bebe danya me ase ene nananom ene osetutu a otonso mienu ana kane na de ni ba makwa kudua anya mede ne cheye nanam de cheye a 1999 29th April obe di akonwai
na nanom to aso te say the baby amedru free 32 na ono baba the 16th occupant na ono so buy no esan ne ye entete ana ne ofa aheba mensa bonsu na ehia hene ede ne fa motete entina mamu theme na ya kase adie ne be between the old and the new no ti tell you no aka yesu nyina be kan hunu bie se ne nana ai ne ofa de sepo te kumase a de biaze o kan obi bia kwa okopembe college on de no nim bia na men ne nana no ma hihya ba ne senti o se be de ma nko private college ne bi e wa ko serious do we sa brebu na sabi kumase ono bi so ko school class ne ko share na do hinensa sa tetie nyina mu e je na ne ofa no aye asumdwe ne na sa bre na abrofo no ne probably second ono na ati sa we broadcast arbitrator the console fee won sem ne nyina wona no hwese de be ya ehuru ne nyina no wa de bajwa sa no nyina na ewura etitie mu bia nyankopon adaroma ne mre son ya oba be die no hunu se adie na ebomu a yeso ebetimi de aye so nti ya de kai asem ne se adie na obi ya o de awo sesa se de be ya santimani we beko eja so osua hunu ne ma eye peace nkanko puntio ti no de oba ya no ka se kane ne de ko ena de yamfa ko no nya nbru tina na so bi asem ne se tina cases a wo ho nyina wo manhia na bia chano wo ba bia di mfie aduonu te se afija asensem nya de nyina asem bia free court ni intimi eje ne ndia ba na no wasua dia na wa hunu ena o ko school so ka ho so dia ena o de ba ye adwuma eno mu ne na mu ne se de o se chira hwa ono ane kuro ene niam no wo ye say no over 500 cases aye asumdwe some litigation ne niam ebetima kase namdo so amasese ne nyina atwa obekase bia kasa niam we am ka abetene say ka abetese krodi krobi busua bu didan to le ku ayete ba mansia na asem ko hwese de city akra wase yenyim free me amomra fie ne anka oze bia na hono ba bia ka akono bi kwa na enkoye okay enti adie na yesua bibia free mu se adie na womu a obetimi de aya ababua wo nipadua na wasua bibia free mama na boa wo man ene wukuro so enti ya baba ya tisa Ghana Man TV eno bi ne bisa se ene obi bia wo bia ba bia wo ede na so de ya o de enrichel ho aba because kaze betima ka se o space bara sa wodabre mu awo no o de tu sa na mo no amana ko abusua amana ko ofie amana ko okuro amana ba so mai so edi se wa hwe sa na ma ne nyina mu bia ka ho de a na sa wo ye mmemmemme a ena ma ani brebam te ani brebam no de a na afa de wo dwen wo nko aho against nipadom ne nyina ko de sa ara tie do a na te sa de de na bomu aba che asanteman ya kokko ya ko anim ya pemko ya jijinkro ya de kai ho ya tre ena wone unia bi akohia baabi say shagase say baabi ene ya bopo bi say de ekoni entina ya sikosi boni sisai ti de kosi boni kan ena won ne wo mu ni nyina ne de afa sazi obi ati say ya se akoye bibi sikani ni de sa sikana awoji anadwumadi ekura na awoye anade na awoye no ebua ni panesan anasa wo dwena wo nko aho against nipa ni nyina na ya de ba na ya ba bonya setena mu a obetima no se be ada be kwa bebre mu nipa ya sa ne ma okay and indirectly no wo ade awo ye no eya kwan awo ye ade atia
nipa nyina mansan nyina Ghana nyina kuro nyina so ba wo de ya interest ntino o fa ho o kuya mu kakra ndia onim se wo comfortable so ko se bi o se na me tiara se ndia so be free mu na se ndia me betimi aye se abefo bi ho be so and in that way no within that circle no no be say ara o so okay the team man is say bibia ye bia ye bi say ho say sa the bear to me manya ediana so me dey Yamamo aha ediba Akoma 87.9 Akoma munsam ena yede ebremo enne wukwada enne so nyame adom yede enkomo ede bremo mo na mo hweye ewo TV so ne pese enne so mo hwa enra de koso ewo dem ha kakra na mo hu se Ghana month no nyame adom Akoma FM yenso yapa yede ne ho entuma panyi a na oti ho na okasa no nana amoamahene doctor nana ejenim Boatin the first enra okanse bebre cheyen emre ni nti se wentimi entie bia dane da gina ye behya se ebebo kakra na yeti osesa nkofa yenchi tete wobi kire tete wobi ka enti tete no de na ye nananom ayi amfaso de ewo na Ghana manfi enye ne ntade hyemu nko a enye ne aduane die nko a niam bia na ye nananom ye no mo nto niam antwene basa no mo pollute ensuo no ni nyina eye tete wobi ka titi obi kire yemfa na yemfa ntu ye hofo ewo enne midin edi Beatrice Biogabra bosumi mu nyina de Aunty Bea no akoda ya obine wana ena mede ye adwuma meniminu ama no yaje akonya nyame adom enne nso ye de nkomo ebrem wukwada mprepi na ya taika asase ho nsem enne nso papa bi ya papa ba ko odinasema ba ye nyina ye ba abeka Akoma FM ye Kumasi Square Akoma mu nsem eba so adwuada ekopim efiada 1240 ekopim se no miensa ebebo so wo bibi echiwo so pa na odi afa ba bia na wonya moa fa breye ye nyame adom ye beka amasumdwe edi aba nti wo hwe ye na ye number wo be frɛ 0530 507849 0530 507849 no fra producers no ene obedi nkomo ne apeda edi ama na wo so de wasem naba ye nyina ye kan wi a ya pe ho pomesibre e de ama era ma ha boko adom na so yesu adom enye kra nti se e de yesu ase ajo ai ti say Aunty Bea nyame akra yen ye de nyame ase papa enra mo fa mo ho papa asada ne yesi mo nkosua kakra nka ho nti mo besua radio ya de era ya de kakra sen ho me de na nya nkasa nti wesua na ngise mesua menya aba de na maba nti wobesua ye besua matia enhre no wai ukra oni ada na me de na me ya ai entrobia yo yentufu kakra you say you can allow people that you want into your life so it is a me no obi hye so na otete ma brabo anu mabo no tina ba bi na me hu to me ma me pressure bia ma makoma mba me ye me ya e mo bi force fa no ho ento so a man kwankofa ha obia yentu ye ho fu kakra na yenko it's one cash be na wakan ya no bi Bible for sabako chapter 20 ni shake life is so short for you to think about obi a me say ade bi emfa brabo emfa de papa emba wa brabo me say de bi ameka be in it relationship family ejuma ade bi emfa bi papa bi emba wa brabo na Aunty Bea bon gala we enti say obi tete wa twenipa kro no gusa eburu mate obi a won fa hwe mbeka wa brabo me say wontimi mmoa me a emema me nsu chichiri pa koni sam to twene kwa na dwene ho matia ye da se papa mrepem no megidi se ye bon komo awia mo beba na yatoa ye nkomo no eso intenche bia ye papa na odi na sema breye na ye bedi ho nkomo no obedi akonwa ye ne power specialist eba hospital fo nso ebedi nkomo Charistic Ventures enso emre so a ye ne omo ebedi nkomo na ansa na ye papa no ebetena se no ma me fa wonko Agbozo Herbal Clinic o se bra odi mfidie ba hwehwe oni padua mu no ohu de tete wo na ohu de tete wo ni wie nso a wama aduro edi anom eye ya ye Ghana ha manro yi Nyankopon de adom ye ya e na odi treat yare bia odi be kɔ no ho typhoid fever junsom yarewa wakoti STDs nature say woni obi akodi nhyiamu wakofa yare wa bebre gonorrhea
syphilis any de keka ho ni nyina bi fakọ obetu ase e de ama o se be ma te ase a ne be ma enwu enti no be ma ne enye adwuma yi afakọ Agbozo Herbal Clinic na oma wedu papa nom na oho ento kuma se de chemso May 5 Old Insurance Office wa enowo 0553 417752 0553417752 and crying kwashiman obey ohine no ahemfie ho 0241750282 Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown more wheat and soya beans and mpanyifo de aye eduane wanwasoi akra we di fi busumi nsia eko etimi edi ope a udi sija so 30 minutes ebia ope nchini afakakra gum esichi afabi gum milk na odi kakra apeti so ompemu bia nso a ubetimi edi ne saa ubenya bi wo poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZKO ebuakwa offenso tanoso ena atonsu Ope dudu etu a no afre 0246697358 0546921728 Home Sweet Cereal Legume Mix eno eye Tom Brown eduane papa eja akwaba pacho ho ye de o me ho ye pa ye de nyame ase pacho odin ni baby a ofri bai eje wusu me wo ayi wo de say esreso yo busomtwe okay yo boy nkomo kakra de nitina eja wusu atwa ye hewie de ndira member me be ba yen say massage a me didi so okay na me offer say atwa am obi sa me so na me yare na me da agogo ko ye operation me ma ya di bi Akoma de be na me offer say stay now maka chen so fi di pa krusi kan koma no me ka wo mfi me na me di ebufu ekobubu ade no tuguye de oton ma no a wakobo pie ba ko si so ekobubu tuguye ade o si pie ba ko no o ma call center ko fa police for me e be kire me be kura no papa me gina me de ni me ehwehwire me se na police for center si hia center because ya asem de bom se e be se makobubu ni dai pie ba ko na msi o plot no ya media na mo fa sene toma wo bi maka chenzo won kan chiri ni pakuru no be ni fi be keke kan wa mfi na bubutugu e police penis o ke se wa wo ba na be ye case obi sida si wo yesu ye be ma no kwa nan ko ye firi so ntie ne ya menko na menkusi na ade esi ne so bi ko sisi so a dipa no so wo meyi mfiri so ase wo meyi na msan tie dia wo faase no won kan kire nipa no no mihia masase mi kan me wo faase nso mfie mi afi abaya bia be so mene ne boss ye kura me wo ayi wo de se mene ne boss ye afi de wono agye me de no asa akokan de ho se hosoko ewo no e police for police ni yen se ne sa ne tie dia yen kohwe ne de ewo no no ye hu ise de oba na agye ama no mene ne boss ye o mi di mi su mi di afi de hu se se kofi be ha no waje se wona osuma se kofi ni se won ton plot no na inspector no busan se kofi wo asase a won koton wo hwemeni no sa ne tie dia police penyin no yenko na mfa nkoto committee fu anim na mso mfa mabusuafo na nya akon ose ne dia ne wa ma se kofi na akina ntede no akoton dia no wa me na tranche committee fu em de kotu ye anim a wo mutua na mo be ka kira akodese eje osusie na saase oso se kofi akoton dia wo se wo intino police penyin se yenko ye committee fu na ye ni usu abusua na nso no abusua yenko hwede wo no abaye se wonko committee fu ne keka wo so wonko the committee fu na sa na tie dia ba bia memfa nko nam tuma nim nya ba bia nam sem ne ba ba dam nam ba ya nam nantese no yo ene haso boko ya me de na eja wadama asami ayekan na afibe mu na sa asami siye me ko yekesi ai say wo yare ya obaye na wo fa se na ton wasa se ni sa me yare 2018 no okay asase ne kase be sen sase no se 2 acres ai 2 plot na ne metwitwa ato wo no wo ton ni mienu nyina 2 plot nti u nua ba na ne ba ene be ma ya waton wasase ana oba yo me nua ba ye ka akiri me wu nsia
Okay. Oba no ore last ne ba no. No wodi mi say adwuma. Nti mo wo faase. Wo faase e friend say. O sei kofi. O sei kofi. Okay. Na wo asase no ho nkrata e di adanse e say eye wo dia. Ye de ye ho no de ne say. Se wo asase a e wo sika bi a committee fo no wo tone a wo de koma yen. We so mentoni no na akotone di. Se mi didi so. Na odo. Me say se ma asase e mi didi so. Ana mi sase mpacho wadama odo. Se bia wo dua bibi wo so ana asase ne da ho saa. Sisi asase ne de mi tusu net kokko nti e da so a. Oh, okay. Afi na mpese nka mi twitwa na meton. Eni se me wo faase no akoti bi mi yenu akoton. Asase ne da hemfa. Oyoko ukwa aduaben. Utra ye doctor mu ho anse doctor bi an wonim ho side. Aduaben kwa doctor no udu doctor no wo pae a ugina kwa mtro hunu masase. Na nkrofo ayo nkrofo sisi down ti ye ho na ye tetrete. Okay. Ai. Eno akotore dia mi so. Abontem kwa ni dia minim so. Ai, eti udu yoko a. Kwa na odi nifa no. Etimi fa mo saa be sitire de. Oh, I see. Etimi be sitire. E na akwo anim susu a, utimi fa mo saa kosi kokufu no asi be kwai. Say sibuase. Yo, enti osai wusu edan enkrata no no nya ya. O se fense. Me dey. Osei kofi. E na wo ye ja wusu. Enti ono no edan enkrata no no nya ya. Otimi ton won sase no de ma obi foforo no. Me kura ye menwanwa. Minim se o krata se nipa bi wo ho a wo pa de ato de. Wo pa dufu de ade de obetimi ato ama no akoye krata abre no. Krata enso committee fo ne de ma. Do obetimi no ma akoye baako. No waje di amjedi pa no waje sika no. Okay. Enti o yare 2018 no. Udi aye sabia ho be enna se bosome be. Ayi agogo pramso agogo he mi di bosome wo ho. Agogo ana pramso. Ayi agogo doctor mu ya. Mi di bosome. Bosome. Enti bosome na obaye na waton wonsase. Ana waton yansa wo yare. Waton yansa na me yade ye no. Waton na me ka kire nso mfe nipa kuru sika nkoma no. Okay. Wanfua me kan wonfie me na ma me ko bubu enti oton yansa na wo yare ko bae na bebubu ya na said me ho na me ntia se kaka me ko bae na bebubu ye we yare bae na bebubu na ni papa no waye project say wo de ahia ne nso say obu ho a wo say no wa to no round see say de obi nton ma obi ntina nya so we de ancestors store there bi ene wa bogusu okay nti me ko bubu ye ne masi esi ya eduru see ne tintini du ha kakra na makusi na nipa kwa na oto asase wo faase osai kofi wo wada ma onim no mini no onim no de say mini no hampa ye call police station no so on ko ye case mi e be chim me bubu ni dai on ko police mi e be chire mi no ye so to puto ja na minim efikura wuti okay nti before wo ba be bubu ni ayi na de na wa ye esi so no de na onim no Debi but now wo faase na wa bona say me ko bubu ya me wo faase na ma say o me di pakro me yi ni pie ba ko ni mfiri asase no so na me sanka ma asase me kekekeka me wo faase ni mfie me ena ma me de bufu ko bubu nti wo ko bubu ye no ko report o na ye be de wato no ko ye case se me bubu ne yo okay ne police penika say eja ko wo wasase de obi enso ka se obabu ya mane ne de wan de ho de nti na ma me di fo o ka se me nkosi ma no mesi o science wo ka kosi ye se ye obeyi ne ma na firi so enu wonyam se me de bedam no ma fere no waka che nipa koro no na wa ebusuamu no wa bo maame na mane ebusuamu no mpanyimfo ben na mosi ba bo busua na mane se post penika se wode me ko wo se yenko na memfa ebusuafo no ani kurum ho committee fo ne yenko hwe asase ne de wo no enya akono je ma no ho se ne de se de no wa ma mo fa se na atwene ho tinya ko na je se de yo no oni ne dia wa se kofi ho oni se kofi no ne ho be kire no nti ono chese ono ne gangelia oni wisika di no wa je ama no se ne dia bra me fa sambo wa kokko me ni hie no osu hie ni die ti na ho wo da bi o se nkomo na ye mienu ana meboa de ono ne bo hie no ono ana ato ayi wo de na free o se kofi ho a wesi bi ye ne se nam se kofi no ho kire no no oni na ye sei eno waje ama no se ho ka no nam se he nyanko me no hie ni okay de se mo fa asia kotone a ene waje ama ho se wo dia process ni nani mo kokura ne process ni esa na tie dia yenko menhun committee fo na memfa mabusuanfo ye nyina yenko asase so ne yenko hwe
nyako ka se ne dia no na police for no sa ne te dia wo nyako so dia ene yenko fatu committee fo anim ne mabusuafo anim asase ne nyina yenko ne yenko hwe committee fo e be fro wo nyako se yenko wo so wonko de ma me de ba ha ni wo so wo ma na eno mo si de be a me pe bia me mfa nko be bia nyako ne kan na committee fo ne kan se be bia mpe bia mfa committee fo se ye ko fro nyako se nko wo me yenko hwe so wo si asase ne dia ena o so wonko committee fo fro no fro so wo me yenko ne yenko hunu de ne dia nka me pacho na committee fo na kasa na wo se mo ho ne de mo ye bibia afi so na committee fo no eyi kakra de akoma ohene a wo krom asa wo tone a e wo de ye de ma committee fo no na wo mu de pipa ma ni wo mu de afi so na se wo mu be ye mitra de wo hene de wo mu ni atiama no na committee fo no o ma di adanse se wo fa si abeje nkrata bi wo omo ho ono di ama obi ma nipa kro na e ka se debi se ye ho de wo kotone a na committee for na ma krata e ho na me bisa wo ye na ya wo de sen ko sika committee for na gie na wo tua ma wo no no me de krata ama na de ama de oto ye adaroma enna na me bisa wo se committee for na omo wo krom ho no omo na ma krata se nipa smesi abeton asase ntin krata e wo so omo ye no ne de ama no mo de ama fia wo mu sika ma ye ne papa na wo fasi waton asase no committee for ne se waba omo ho ama mama ne nkrata bi e ho na mpacho mpese oyi anoma me ene de me ntimi hu ende untimi hu debi me de wo ton wie ye no a wo dem ko police na police for se ande te dia ni hunu committee for no na ye nyina ye nkohwe se ewo ya ko no ogema no ho se ne won ne wusika nti sikofi no no akoton de ne ntena nche ne a ne nya ko no me nko a wo so wonko yo ye beba committee for ka se hono na wo se ye hu se committee for na ma adanse die krata bi dia but jiwa home kakra bi mame na me nko be mama ontuma ye fe papa Ghana month na na ewu sapepepe o ma ye fe pacho ho ye de nyame Yesu adom nso me ho ye pa ye ko power specialist herbal hospital na ye ne doctor Akosua dia ya edi enkomo ye wia ye beba ye papa yi ho chese o no se committee fo ene wo so man krata edi adanse na ye bisa e ho ne kakra chese ho no se committee ama adanse dia na chese 87.9 yo mami o de mami mbra ho de enkomo ye ko power specialist abotre ai e be fa abotre dia no nsia bebo e bebo acho haboko power yonko power yo bidase fanamba Collins yo Yamahefo ne atiefo nyina akwaba biem na power specialist about hospital ya semre no ya no best ne 0244 54 44 22 0244 54 22 ya was 0200 38 31 0200 38 31 Yan WhatsApp 0555 79 78 0555 79 78 Ofa numbers na utua na mo me pacho kumase ye wo feyase adua ya junction Jasbo Police Station hwe ne mo pe mate ni bia driver ni bia enim ho ntinya yira kwan enkran na ahwe fra me pacho eye kwabenya ACP Road Power Bus Stop ehwa na ubesie takrade eye Anaji Estate yane ahantama Rural Bank na bo ho bra na pomden sempa ene nimdia efa pomden ho no oso ebenyamu chefa ene dwanko bia na nkasa ewo ha Dr. Ohenere Akosua adua ya wode ebe na ntim apomden ensemu na woso twan na tie na ya so na etu anamon fisa ubenya nkwa anya ahoto a anaso ubenya wa na enwa ene yare na yare nso anku dia na eye power specialist about hospital Dr. Atanasi yene no ebeto aso na wa menim dia ne nkyerɛkyerɛ efa ya pomden ho yo da wasi bru Ghana month na de wo mu no me yemu anka entoa so enwa no no de ya Ghana for yo na no kwasem se Aunty Bea se pa die ni ameka ne se Ghana fo anya kyedie asechire ne se me dwendwene ho a miri bi atwam na nka libo kai ye adua ya libo kai nya de a ye de bebe dwa so de biara da
if we say sebi eburu ya bie hospital no de ya de bi hawo na fata se wo de ba wo enso Aunty Bea me hwe ne asese ekeka kure ya Aunty Bea na ese enipa hia moa asechire ne se adua ya live care no ese we na doctor ka ho asem no boost to me system ama obrebo abo adwuma yie se die na nipa ehunu brebo yare ni kum nipa dodo brebo ama nipa ho kyire no nipa wonam inafu hu te se belu na fu ya yiri se pintin na chiri ka se hwe ne bo hwe no ne mfene ne mfe ene srade akese da nipa brebo so na nunu die ne behia se no kwaseminie niema etwaguo no ne behia se yenye nuro di ba adwama so na buo nipa na nipa brabo de ne ho di na yedi adua ya livoke eye immune booster and immune support it is a wonumu a ebeboa wa ma brabo no ne a etiti wu biara sane adana wadwendwen adana bokoda na no ni nyina beko ama wade ho eni ti ba bibia ye to adua ya livoke de wuduru ho a ba bibia ye to aduru biara o se me pa adua ya livoke adua ya livoke sanse sane nipa brabo adua no ho bo asase so sambre no ano wadene na ye wie ye no yesa ye ne ya ne ye de hebatin immune support so ba gama so na no kwasem se ebra covid be wiase na ni ha ye be se etu miri bi ye twa photo kura da mi hu o man ni mu anam suro o men ya aboa na mu nipa na mu bibia na mu obi a sedem e de nti se se pasa enso Ghana ha de ni ehunu ye nyame adumara kwa asomdwe nko a if we say ebra covid ne ba ya ne see ye immune system wonu msa Aunty Bea obi kura ti kroma no anti immune system kada ye immune system isan say ye immune system no ne de kudi nipa akagide mu na mani para sani wodi ho immune system ye adwuma ye woni padua ye adwuma ye eno nti no kwasem say nro na bibidrofo de koye no nro 32 as 33 no hebatin ena na edikan ye hebatin immune system support ani nti misro obi biara wo hwe sa mrese nipa so obedi yie na ho ato na wanya asomdwe na ade abobra igina immune system so ani nti na ese we ebo modi na we empower wankasa immune system na bua woni di akagina mu na immune system no ye kama sanso immune system no ye adwuma yi a obra bua wakoma wo sa obi bia ye adwuma yi ani nti hebatin de ye obatam Pedro mi amete me frɛ no almighty hebatin sanse yenum de yestra no pa na yenunum bia no go sanse wu kweniema bebre befo wani so me na na so na kai was intasuo nko na nti hiama sa wo show nkubu na wonnam wa hunu say yes na ma me na mi sebe me wo ma ho de na me de nam Aunty Bea sa wo hwa se ni pe nyini o yempum abrewa na de obabo na umpum so wo hunu umpum eni nti sa wonum sa wo mpekasa na wo mpem kuro dia wadura ne hebatin na Aunty Bea cough care nesi hono no kwasem se mia kasa mi hu ne so waduro da na onim de wo ho kra aduro na that se ewo sanse ye de ewo papa na ye na wo no ma bakasa wo no ma drink so what masi ye dura tu no boase na akofoforo wakoma ho akoyi srade I guess a wabo bebrebe ni eye flames so obi se mabo wasa ye flames e fa ya Akoma no na ema sa shintidia no eba na cough care no ebe foforo Akoma no ho na hoforo wo bu minim ayi wa mama ye hihye wa hra wa no hu nyinada na ewa no so ekona ho ato enu ti be kamfo am obi bia wo hwe sa bri say ye see ye wo Ghana manta ese Ghana nuro no nso no ye bo modern ye num bie izan se nya bibidura anka ne ma bebre betwi afie so obi batena sesa ebra ato chesa ase ye wie no afie no wokochina kopa bibiduru enso mbra na ahode ne wo wa wodi akone aba no na oso mpa bibiduru ma me nka nkyerɛ bibiduro ye adwuma kye duro bia wo medie magia maso atwe na magie di say me for the past 30 years me bibiduro nko ana menom bibiduro nko ana menom na me hunu se eboa me na bibiduro nso ye adwuma esan se me ka kyerɛ wo se
se wo si abibiduro nya adwuma de na gese wonnim abibiduro papa se opa abibiduro papa a be ye adwuma ama won so wade wo ho a eye power specialist by hospital ye bibiduro ye de abibiduro so ni ti misro bibia se obia mfa number no na ontua na mo na ba bi etu na duro bia onko nonko pebi numbers ni bia me 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 our lab report to be our information be and I said bibiara obetime twa ne doctor adin komo ni mu animu a me patcho WhatsApp ne 0555 79 78 obetime twa kompono kra no e de akire doctor e 0555 79 78 that was it adi bi say die na ni pe wu yare boni ko die wu kwan kro hepatitis A B C D adi bi eni pebre o esan se ni pa no obi hono mu a medie nka de na minimini se sa abiri die ya bode wuro na che eni ti se wo na wonti ya wadamfo be kire wasore ba be kire so die na ye wo obi baba na free ya hono se ten bakwa akotwa photo no nsuo time aside sankasa obakwa akotwa photo no chese ensem bebre Aunty Bea chese ne kura de kidney no kura de yenka na sem kura bakwa akotwa photo yes hydronephrosis kidney stones gallbladder stones chese Aunty Bea edi enti na wo se basa ni nyina yesebe ye hu ayanhwe ni ye didie ne nye enuane na ye di no esenka brebo no sone so na ehuhuru enuane ni mu kama ansa na nipadua no akwa na fa moja na kodi ni dwuma enuane ye de ma brebo no wono na ho odi ntimi biem nti wontimi nsone so aha eni nti ni pada sani betimi ano monsasa wonim say hepatitis kra obi timi no monsa sa na wanya alcohol hepatitis when yes se brebo no ene ye frɛ ne hepa no eti enya bo hepatitis dia ge se brebo a chimato abdom brebo a ewudi sama ba ne tirim brebo a obedi wo Aunty Bea brebo a wo be so pawo wuti wono mo na sebi ehia na woni brebo mu asamata na wo ba bi na dwene wo brebo betimi ama waso ayesi kane ne ye ka me ho paapa me na me ti ne kwa brebo betimi ama ho paapa woni nka wiase bie mu da enso no ni para sani ye didie ye numu ye bibie makofa o hawaba na wo bia ya wo no so won de sebe wo ba wiase no wo the virus ne nam oni pa be bre kuta viral infection Aunty Bea na so pa o brebo hepatitis B no de wonyenyenyenye na so C no ochiwune no kura obrebo oni baba ho so no ana hepatitis B kura ye no obrebo no se ya ne kon no wo fom chensi no eno ti ye ka kire obi bia se emfa nkinchini mfa ya de ekode ye wuo kwan kro ya wo twi ni pasama nkwa mani pa ye mre wo bedwi wo sa brebo no ahwode ni na ni nyina nkamfu na fatele no so basa be hyemu ma se donjo isa brebo no wanye de virus ya ayema fat is why ma be twa scan afi obo so wu diaphragm be bia wo de fa bia wo be twa scan no bo hunu se srade nko a wo hunu se ni ma nyina nko ye eze brebo na nkasa wo bre wo titi wo sofa wa huni amepa kire no eni nti misru bibiara wo hwe ye sa mmre twa na mo na twa na mo ntempa wo tena ho na wo di chinchini ebra bibidrofu nyina kwa kansi ye kwodi award power Nigeria award say ade kodi awuo kwankoro hepatitis A B C D die ewa ayeye ne ade na wo tena ho ama wafunu ahunu na ne ma ginsemu obi betimi aba consulting wo hwe anim na so hwe anim de adrede atunyame eti mesro enye wo akinye brantem na yen hwe ntem na nya wahoto ntem na nya ofa ho die ntem
Isansa so wan hwe ya papa isometi so kan bibi say o yare koda doctor oba ye na kyese ya ye ne say nyam from ya ye ne ye no ye kana say ya ye ne say nyam from yes ana o kai na se bi obi bi nya wo a na fi ya enkofo ya giwo mu kofu kurom ha he wono wodi kokko no ma obi sete ma me no yade enti wo ya awafa o ana bra wa hoden abra wodi me de me nka hwe wodi wo bra wo so ntumi ma wo apaye eni nti ese wutua na monte se o setiti nipa bebra nyinya ya funu mu kuro osta me bua no machi me mfimi ya funu ni mposo oza ya boni obema wafisa na wangasa kura uhunu bebia wugina aduane to ye mu a trouble aduane ni mu a trouble eni nti mesro bebre tua na mo wo power tentem na ye ntwo tentem na di hu na nya waso medue Aunty Bea komponi sise nipa minimu dodo na kompo na ye kana watara nye pompo watara o ya tete kompo sansa o ho twetwon wona ma no wani su biribiri o mpo so nyina ye o se hojo say ye homonso no atofo nipa mu nyina odipadua mu nyina so wo enti mesro bibiara so bia ntwa na mo no mfena ni nkire bebia woto bebia obenya ofa hudie bebia obenya asomdwe sansa asomdwe ye nton ye tonentoma na asomdwe yenton so obenya asomdwe a negina wa wo so entina ho obi bɔ no ho so waka ya wotua na ma oba power no typhoid na ahye na fumu no ya sebe ne ho papa no na nadwene nyina ye kesene ne ho dwa ne na se nyina se no wode ne na si ho no mo no hu no se mebre ni mpo bi ne se hojo oba ye ne ho ato no obi asikire bua fa no so asikire akasa gela ya hu na si we na asikire atem wa ye mere obo no ho so enye oba ye ne nyame adum osipi osita na de benti kwa na me na mo na asikire atem ni paduam na ti kira akyere me gya na mu asikire akyere me atere me dwunso odo so guwa na aye pika enye yare bone pa obekun tua na montentempa akoma ne bo periperi wontumi ndane watimi adidi wo papa wa ni parasani a wonam wiase ebe wo ho papa ni nyina ne so obetua na mo na de wani akire mu pawa de mo nkwala ne de obakase ya paki wo mu ne guo izan se ade ye friend fibroid adwem bone fibroid no wo ye brebre na wo de duru wa ye be ma wo duru na fibroid no be ko arenti na ensese ko tire be di ntia ensese fibroid no ko eye yade enye ne tsena bre ene ye funu no what you say na akwala wo akwa awade na fibroid agi wo furu aboso endi we ebe enye ye ha enko yi o mesremo montwia na montentempa be ma dwonso do esese eba eni bada sani a wona dwonso do ne tawa ya sia ndi ye papa woni mi se wa ya na adwonso obekun on ade na ye titi sebi prostate cancer no aye kese sigwinso twa yi kwan ama dwinso yi nya kwan na wapa ono so wota wo de tripempem se bie seseba wotima seseba ne furo na me aka imagine se dwinso de wo na ugina wo na utwa ho we so kra ase de sei Aunty Bea would imagine se jana aka wo na wo kwa gasrega jana ne ta wo ye fu ono so awo se memba would hwese de wani besi aha fi bone kra beti ebi fi bone ahu chesense wani pefemu no enye beti patch location na mesro ya hye ye no wo kwabenya ewo nkran kro duem a chese would baby a wonamu biara kwabenya na ne kono eye simple eno an se wo free e bia wo free e kan se dome ena eba obeduru kwa benya station na do ani akire mu ACP road no sa ACP road no wundime mfa so mara wuntwam wo power wo free kwa benya na eba wo betwam sa pepe na wo free poku asenso na eba wo betwam e wo kwan ni mfimfini pe wo si mesi wo power ba stop abrosa kakraka ena ye di power ma me adua ya ato ho se kama dua bebe na bo wura mu a yade a eti si wo biara ye be hwew na wade ho kuma senso ye wadua ya agans baby a wonam bia wo se me kwa putu eja so timase wo ye brebrebra wo betwa feyiase ansa na wo dre putu eja eti wo se mesi wadua ya agans e wo feyie ase tie ni ye feyiase ba bebere sore ne akoyera yera we ye si feyiase e ye lake road asama na mekan
enna takrade nso ye wo anaji estate takrade ho no double road kakraka pe wo ho no eno ani anaji estate wo ye brebre na oben anta marura bank do ani a kirem se wo ko ahemfie ho no police station ni wo nsa binkum so na wo nya nru police station ho kra custom street ni so a power specialist eba hospital na wa pomode na wa twia be na bibia ye kama na wa di ho na nyesa wa sase no ye beto na so kwaje yo Collins fa number ni ntwa mate na sana na osisi no kotodwe eno na ase atata mesrawo for numbers no for say you to me fan ko ti abo nsam so so bi we on mount doctor so me cho time kakra dia and the Ghana market ma cho kakra nsam ade for samate no kwasem eti fan ko chiri so we ko ti abo nsam so mesrawo fresh 0244 ba ye be kira ma 54 kira na wa ko kire na bibia kama kokoro ko tubi na no wonti enti doctor dey mo fa number ni to your 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 31 0200 38 31 then WhatsApp no 0555 79 78 78 0555 79 78 78 dog baby and na ya kai atiefo na hwefo se power nkuto ne nduo ne wo etimfa ba bia na ya ne be mo ahoto amwa yaresa etimi SCP esita Collins so nye kanse afre doctor amnasi aba papa e wo mobo wanyini papa e so sini kotodwe nti wo bajo number yi o sini kotodwe mo ani o sa o kasa ina kotodwe na sase no so Aunty Bea mu adawroma hwehwem na ne e bia ye kwa hwehwe committee fo no ba bia ya chimato wo no mompema no ma me wate edase ohne ye dase papa eye akoma mu nsam dwumedie ena yede ebra mu se ya na ye no ye bon kama kakra ye bon komo kakra na yaboafo nso aba no ne enso abedi enkomo kakra saa ena yede bo dwumedie no ho bra nti omo ba na wenya so no watie wo yare wo ma na wakom ho se wonua bi ena yare so awo semeti omo nka ewo Aunty Bea program no so koho na koje ayaresa na ho ebeto ene enwumrei apomudemre ebebas wu kwada bia Akoma 87.9 yeye apomudemre hia oduyefo abna adepa na oni doctors nurses health specialists omo health field ni nyina na yen discuss nyama efa yapomuden ho na nenwumre de yakasa ede afa ho anase abna adepa ekasa ede afa ho eye immunization se wo oba no panie ye so nanum ene sa nyama ni nyina no ekwan efa so eboa ye ma no apomuden intenenwumre tie bi no so pepepe na oduyefo abna de power gina konya na yebo apomuden ho enkommo tie bi na ebeboa wo papa sa enso na grow fine so eye edupa onoma oho ebeto koko ena yede aye grow fine sa won saye tititi wona ye tititi woda wontimi enna obesori na honam nyina ayo memremra kope grow fine herbal tonic ni bi na ennom obenye bi wo pharmacy chemical herbal shops nyina obenye bi ewo ho for doctor ewo 0244 596532 0244 596532 eja usu yensan embra ohobiem ansane akọ Charistic Ventures for ho ne yatoa ye komo no eso enti wo say onnya sure se committee for no ama wo fase ose kofi nkrata a edi adanse ese asase na ye ne dia enti wo ho kwan se oton mo makrata sa asase me dem nim sa asase ye wo dia e wo so onya metron dia metron na me de wo msika man ne ane ama makrata na me bi sa se aha but one ye wo dia ne de ye ma okrata bi e be dia dance sa asase ye me eja usuma sa me ma makrata enti wo krata wo metron ya e wo sika me ko man ne ama makrata eja mpacho me asase no me nkomo no ntie ne ye ne we yima no ye wadaro ma se me claim say bio say asase a etisu hasisi eye media
den ne dia dance say me Aunty Bea sa eheya meti me se eye media ye de krata ni obusuafo no nim ebusuafo ni nim se wo je achinyi so de obusuafo no ne beta wachi se ho wo yen okay enti no se me na mebusuafo be dia dance ma me se ha ye media na se me ton dia ma na bila sai na momo ho no esase ton no ho nsam ne site se be ya na bila benya to me krata bi e che se me Aunty Bea maton asase hayi e di ama na bila e ho no sai na me wo masase na so beto a na me bo wo a e wo sika me de koma ohini na yi wo mu se wo bi ton proto a ye nyise nto no okay na fe no so ne yetena se a na ye bu akonta e wo de yetima wo hini no wa won so di ano so wo de wo na to de na wo de wo mu di akoma committee no na fe so a ohini no ba e yire di ama ye de sa na ye no okay enti say no say wo faase o say kofi etimi aton wo wasase a ye ebusuan nim se ye wo dia yes na obema maame na se de wakoye bibi esiso na se wo so ma ne nkrata edi adanse se wato asase se ye frio se kofi o se wono wakoton no afi wono ama ne akoye gi krata se ne dia ebrame minnim ho hwe nti san krata no koje we sa krata no ba je free committee fo no ho wa committee fo no ho woni wabusuan committee fo ho akwa chom se o se kofi ato masasi we e de amani pasu mesi se medie no woto no ye no nipa no bu ekosi pie ba akosi so mo bubu ye no ene principal no wo central na ka kire me se me nkohunu committee fo ni mabusua ni enkohwa asase no de wo no ena kora no ogema no ho se ne de no wo so wonko de committee fo no se sa ne tie dia ba bia me pibia me mfa nko da bi se ne ho no committee fo no so amoa wo se ne sei ne sai ne sei na osanka committee fo no ene wo a wo asase ne ya wo dia no esan no wo so kohwe biem no mo so edi adanse na chese o metimi ehu sei ye no kre sei nye no kre but o mo kase be bia o de beko bia se wo mo de ye ka se akoda no me yenko ne yenko hwe ne ehunu de ne dia no wo so wanko ne committee fo no ka kire me se sa ne tie dia ba bia mpe bia me mfa nko nti ho no na on se no because de be bia fako bia no fako committee fo no wo sei omo ma nipa kro no krata ana sei omo kacha wo sei ye kwahwe ye no webusuafo so abedi adanse am ye hu sei eye wo eja wusu wo dia enti de wabaye ejapade di esiso no wafom enye na enye ho asase no enye ne dia enti ontimi nye ejapade bia emfensi so na omo atai wachi ama wa yaje wasase dia ma ba dom kase be bia wo de beko bia fako ase ko beti fo no frese wo me yenkohwe no wo so wonko no because principal ya ka che se ye kwa me hunu committee fo na me mfa nipa no so mfa nipa wo na asese asase no ne yenkohwe ne ehunu de ne dia ene wo so wonko ne committee fo so ka chem se be bia me pebia me mfa nko se fesi no koton ne kamdika ko police wo de se askwa ene askwa fo nse be me nko sama no court ene amabusu fo ye sa ne tedia be mpe be bi mfa nko se nshiri wo hene wo mfa nko ene ma me de ba ha yi ena wo de ba ha si Matias se ye kase ye court ne kra na court de obeje nkrata o e che se eye wu eja wusu wasa ya bi de enye krata me ton wi a fe ne na me ko committee fo na kwaji wo hene krata de amade otoye no sa na ye ye se committee fo ni ntimi mboa okwan bia so me ye nina ye nkohu se papai asase awu ke yo dia se nunti me duanu si yo nunti na committee fo no ka kire me se ne wo se ne dia no ye nyina ye mom ni ye nkohwe ne abusua no 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 so mfa na abusua wo mu nim sasase ne dia ne ye nkohwe ne ye hu dia ne dia na wo so wonko enti forever and ever na se won ba ya se wo so asase no ba ye ne dey se me ba mo ha na ye kan wo so stay now mo frɛ no no so wonko a de nya asem de ne kokot se de principal ni ka kire me no ya te ye be to ahoma no ne arese ye benya de wo fa se o se kofi no e wo kwa e bia na bibi wo ho a onu nima minim eja wususu eni wo frɛ wo ni nya akono aka pepacho yo na ye be dikia ko eben ho Charistic Ventures na ono nso ne yen ababa abedi enkomo kakra Zahara herbal product agent sorry bi obetimi atena o there bi se di obetimi atena se why enti enkasa bi o kasa pebebem me mo age wa home kakra na wa community abe me yo home wi anu masia ba o why yo ebe nu boko de papa Aunty Bea ye de nyame ase papa yo yenkwe Aunty Bea beda se e wo akonya wo de amame
na me de enchaso mpo free characteristic so ye e ma ahwefo etiefo ene ahwefo nyina sade ye da ye ba ha e de apomuden nsem ene ye nupa e wodwa so a ye fe no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi herbal mixture no ene awie ye nnuro ho nkomo ene ho adanse ne de beso mo no do fo nkomo ye de ye duro a ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules ene di kan won nkomo twetwe mu sa duro we eye duro a oba ene bema anenom sa oye oba sima na wo ho na de bia infections ha wadwen oba bi wo ho a infection bi te se gonorrhea syphilis chlamydia ene na betena ama mpempi no ama ne hunu pa no na mu etimi agya no dwonso ya ya wo oba bi so wo ho a onya infection bi te se gonorrhea etimi ma ensansan ebe digu na himfi ho prekesen oye oba na wo te sa adura me kamfo edi ho adanse edi ama se beboa infections bia etetewo ahye wo so ache a wano madura unhu nsesaye bia no ba Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro no abasa ebeboa wo herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo a white anasa odepo ene na betena ama se bi o ho a nsuo bi agugu ni kakra se bi ehunya ni kakra sa wo yoba na wotesa de bia meka oba enya ahusiesie nko an se obehye ntade akese abo watch akese ahye wig akese ahusiesie pa a edimu se obefa Zahara mixture ene Zahara G capsules no wonu maduro no na nu ne aduro ebeboa wo ebema wa himfi ho no achi yopo se de be ya white anasa odepo bia na ahye wo so ache na wa fa aduro unhu nsesaye bia no Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro no ebeboa wo ebeyi infection bia etetewo ni nyina e de afiri ho sa aduro we eye duro won so a oba bi ho ha 5 years nie 10 years nie 2 years nie onya ne menses da oye oba na wotesa na 5 years nie onya menses da na ama wa wom ohaw pa na wonamu oba Zahara mixture ene Zahara G capsules no aduro no abasa ebeboa wo wodi ya ne se obekọ pharmacy shop drugstore bia benwo herbal shop bia wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa aduro we eye aduro ye se ye de bua bema bia se oye bema na wo ho na innam yare bi te se gonorrhea syphilis ene chlamydia ene wabetena bema bi wo ho a etimi agya no dwonso ya yawo bema bi wo ho a ofasa innam yare na etimi ma de bia ne bema mu ebo no pe na ne bema mu nyina ehyehye no na ohuna mane o dwonso na obre na ochem ansa na dwonso na etima ba bema bi so wo ho a etimi ma o ho a na ne bosa mu nyina nsuo pa na ye ne bosa mu chawo uye bema na wotra mentena ho ema nnam yade na ensewo na nsunsuanso na edebeba no enya nsunsuanso ketoa ti sa uye bema na wutie me na otemenka na nnam yade ene wabetena na ahye wo so ache wa fedro unhu nsesaye bia bema ma no tonchia wa duro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules drugstore herbal shop pharmacy shop bia wa Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules aduro no enu ne aduro ebeboa infections bia ama obema no hia na ehi obema mo ho de nyina abafom no aduro no ebeboa ebeyi ni nyina e de afiri ho se odofo wo ho na bacteria infections pa so hawadwen odofo bi wo ho a impempi no wadwale awie no na ne ho akeka na nketenkete na yesedie bibi enenam no ho no adura mi di ho adanse akamfo e de ma sabeboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules se odofo wo ho na wo weak immune system won kwammo na ayemre ubo se won kwa de bia wayemre no phone yare nketenkete ubonsa ukọ walking distance kakra bia obia kwa onte brententam no ubonsa onko na unhuna mane na oteso because wapam den na ewo fam ubonsa onko da bia e wan nketenkete wabo 2 years 5 years ni oda ho bo wa wonko ubonsa unya infections a edura obia fa o recover ntentam a ne ho tono no ubonsa infections na ekọ na ba odofo otisa edura mi di ho adanhye akamfo ede ma sabeboa ebe boost immune system no na onkomwa no anya ahoden na wopomden no akonanim esipi esita agina so ene
Zahara mixture ene Zahara G capsules sa dro we ayadun won so a nubura ahodo ane yakeka bom ane de aye sa odofo wo ulcer na eno obetena na etetew ha wadwene mesi uni ohaw bia wodi ya ne se obeto Zahara mixture no ene Zahara G capsules enu ne adura ebeboa wo sa uto aduro no na onti bibia sia wodi agye numbers no bibia onti asia bia ofra odofo ye be chechiru mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo number isu twam screen so etu de freye bibi a wonti ase bia fa aduro no ho no ye benya adaje ani akyekyere mu na ye beko ye aduro a ye fe no Zahara mankapsos sa aduro we aye aduro a ye se ye de boa ba ma bia sa uye ba ma na wo ho na wo weak erection obema no entimi eni immensam ba ma bi wo ho okofie no mrempa na yem hyehye no because onim se oba no ebubafu sa uye ba ma na wotesa na wo weak erection na obema no entimi eni mensam o de bia o complaini ana adwuma ana mabre de bia ana se waye mrenti no o de hyese wa bre bema kope Zahara man capsules enu ne adura ebeboa wo sa oye bema so na wo ho na sisi ye pa ene wa betena bema adura mi di ho adanse akamfo ede ama se beboa wo ene Zahara man capsules sa oye bema so na wo ho na onkomwa no aye mre bema adura ebeboa eboboost sperm count no ene Zahara man capsules Quadra store pharmacy shop herbal shop baby etun adura Ghana ha wo se wo pe Zahara man capsules na bema uto aduro na obanom anopa 2 anumna 2 na unum aduro na aduro no ebebo awura wontirim na mreye bia waye aye fra wa minute bema no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho adafo ye beko ye aduro aye fra no hindi herbal mixture na sa aduro we aye aduro won so a ebo adofo bia malaria fever ene na betena adofo bi wo ha etiridi mo wan abeta no mogya mu de bia ono nko a na aposo nyina aye ne ya nipadua no aye hyehye obi akoye adwuma ko pesika no obonso no nko a de bia na pom den awo fam ontimi endidi enye kama because de bia nanum aye beta nanum aye nwonwonwo adofo otisa adura ebeboa wo ene hindi heba mixture na o typhoid fever na aye kranko so etewo so no pe hindi heba mixture ekira kwan Quadra store pharmacy shop baby eton oduro Ghana ha bia wo se wo pe hindi heba mixture na odofo sugar level na etete wo no wo de fa hindi heba mixture eye waduru enu ne adura odofo ebeboa regulate sugar level no na o high blood pressure no so enu abetena etete wo ama ayamhyehye atɔ so no pe hindi heba mixture ekira kwan na odofo de bia meka memfo opomuden no eni agoro memma yare no enye kese enka wo nhyɛ dem emma wo nyamobo ansa no akɔpɛ hindi heba mixture ekira kwan na adanse a eba for hindi heba mixture odofo me sɛ obosa uto ado na usu benya wadanse na yare bia ehawo etiti nipadua no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho na odofo je numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo me de manusie no de bia meka memma yare no enhye wo so ansa no akopɛ karistic nupa ya de bedwa so a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules a uto ado na ode Zahara mixture no ade be mene Zahara G capsules na ebo abustu immune system no aside to infection bi ase bi tse gonorrhea ama opomuden no akonanim ene Zahara man capsules a ebo be man bia ono waye mbrade bia okompleni say bisisi maha ene hindi heba mixture ebo odofo bia malaria fever typhoid fever high blood pressure and diabetes and na betena odofo ye nnori ya to pete Ghana ha ukọ pharmacy shop bia herbal shop bia drugstore bia na wa akra ukọ okaishi drug lane ho abusu wo ho na abakuma so a ukọ tafu side ho a ukọ PF pharmacy
na ukọ Ashtown ene emuroma ukọ Missy Heba Apidank Heba Dani Heba Kolenak nyina bi wo ho na aba asafra ya so a obekọ Have Pharmacy Jab Pharmacy ukọ takrade so a AA Mensa Christ Answer na omo bogo so kọ Unique Herbs a Ghana haba bia obenya bia to na Michelle Bosse utado na obeya dance na wakase characteristic aduro no eye papa ye that's papa e benyame ya aduba na otwe se nden so ye behwe wanimu na ye bon komo nyina no won se edi bi fm osai kofi eye ejawusu ne wafase na unua ba no te ase unua ba ya ne ba ne eja osai kofi ote ase ono so den na okafa asase semi ho den na okafa ho umbo na mane ekra se ne eja osanka uni ebusua ne hiaka eye wahi minu apanyini na ende wonim bi na uni apanyini wafro wo fasi wonu kura wonu wokokoton na asase kura do ne ya akakọ osai kofi ato uni apanyini so asase wokoton no pam no de ba me de yeso no ewo oyoko ho ai ti minu aba apanyini wo man no kura uni aba apanyini o man me na me di na chiri ono oyoko ho de wo de wo se kofi ni ma me de ye ka chiri ba umbo na mane minka hwe bu mi ko bona mane kura de won de mi ni asemi ameko ka se ne oso ka cha se ne be di wewu oso so nsemfo so mi mu ya no ko ukura mi nua ba panyini am di nechi won kura na yese be bia mpi bia me mfa no nko onua ba no so se be bia na de oye ye nenye utim ko to proto mi ni di sei na ho se masas ne bo adin ana 500 ne de hin bia 500 million eni eja wo kakra twa wanu adangandi proto mi enu mi onu atom se ganje ye kura mi nya 800 kura se mi de betu bibia di ka de beto bibia di ai se so ntimi nya adwuma bia dabi ise bojo bi na mabo no mfi animu a metunto sedi num ne nkro ne ba o tunto sadi wo ho didi hu kakra didi hu kakra ni milioni yi de kike ka ho toilet room ne yi eja wo ye business o ewo exercise ana o yoko exercise ko de menti o exercise side be ufiri e ko di fam ho ni fam he de ba bi ani ye no ansi e wo ba bi kakra ye ko nsuo no ho kakra okay o tra bridge no ufiri kwa dia betra break na nifa me baba akura wono a emu wabontene wabu kios enti o mane nyina nim se o wo fase afo asase wo mu nyina eno mo so de no mo ye fa ho ase wo mu si baabi ampe bi amempa o mane so baabi no mo aboso nkwaje o papa asase ma wo mu se ne de mra de kase ade no bi ase wa de na se bi ne de da ya wo principal ni kase ka se me be ye kesi ende nye enti so obi fo asase kra na o ye bibisi so a wo ntimi nkobubu ade ni bu adabi because district assembly kra so o me ye demolition exercise so we here court permit any ade asa na om de akoye so so koy na police fo ni say o de bim dia akodi fo ayo ntimi nkoko sinda na wo sin akosi ubo ka be say 25 million oh am boy ayoka bu ni nyina atugui bubu ni na cement bag be nsia sese na bubu na wo ahode ade bubu ye sha me bopa amuso je o say wo mu je me 2 million eja nkomo ede papa yo ya hwase ye benya osai kofi ewo ahoma no so an wo fase a ni din ya ba nkomo emu ni ahwe no no so di onim kakra no wabeka ni ya hwe kwan asumdue beba fie se be ya bibia ensi na ansa na ye benya no ma ye fa nko God's Way Funeral Home eye bia bibia fa ye hu bia no de eye God's Way Funeral Home eye fundaka bibia be ye ni decoration bibia be da emu no decoration atade a emu ne be hye de kai be kwa kofa na free mortuary ede na be fie de ede be fie de akwamusieye ni nyina eye God's Way Funeral Home eduane a obe serve we ye na se nyina omo kitchen services side wo hono ma won betimi aye de ama omo MC ewo eye no so enyina won betimi aye MC enso omema o MC a efiade enwumre kopim kwasi ada ni nyina ombe ye de ama free uncle ato ewo 0243737457 0266194678 omo okumase asafu labor udru hono ma wo se wo hwe uncle ato obi abecho ejo say kofi my ho ejo my ho pacho ho ye de Yesu adom nso ho ye papa
Wadama wouldn't papa be a friend of a Jawsu. Oh, fa. I know a You, me that's papa so wouldn't know. A year waha and point for now, tremu cran or baha. And then so you send one brana, Yamia Duma, Wabidri, or see what fan assassin, what already. What will be ama, will be a quiet Japadia crazy so. If I thought say you look a cray, what for our dear, you won't so. But what's the I mean, for some chance, I sank our fast dear, who may do a fadia and co woo. No one fed where your tiasi. And no say, what fan assassin at home, and it's not patch. Aha. You, where did that and just maybe I try na mo nka wo gina ye kakra bi ma ye na wa homa no mu ye twitwitwi kakra but what that mean kan me ai kasa kofi ba won ti ma what am na so abusiana asafin obi afani die na ho me abu na mo ma ko tata bi se kuki na on fa tele kwa na ko na tiya gaso eti o dia ko su contract ni su bia die enti o su die bia we 1.5 e bia we 1 acre we 1.5 acre e bia 3 acres but so tie ko no iti opa papa we dia 3 acres enti papa no e ye me papa no no ni die no o mu ko su die na 1.5 acre enti 1.5 acre no padaro ma we dia some mradinti one Africa no susia a 6 blocks. 1.5 big 6 blocks. And I'm going to far Soviet. And a Soviet position on the Diano. And the owners the hot contact and watch them more family than the man 1.5 the man or more family away. And what you to produce one year no when you 6 blocks no we a quite class had them. Osai pacho abotro e jamani kaseri o kasana bibia na why o kasa ye nti de work and why me pacho kasa ye tie o enti e safe to 1.5 acre enti o ko tu with the minister penis na boshie enti o su su e safe spot no papa na ni safe spot ni ya wie ana papa no atone wa atoma ko fall ana no mo say plot no enye ono nkwani de na so be fa bi ono no so on strategy na na no so be friend na we di ko no ye no na no bi ni e ko pe bi ni ono mo se ni so ma o mo ta family ko ti na ko mo se sport ni e we ye ku tu asa e ti bi ta ni die o ku ni ko kamno ka se te o mi chat si o mi am do mo asa o no ni die no no ma e kwan ma o no die o no tu die no ku 3.5 acre o di ni bosh ye eti wo sit ma me wo wa kan de wo to wo dia 1.5 acre not to contract no ka ko na ya o ba ko chire to ko so be na ko fa so na ko jira ngo na chire mu ko mo ama sa de wo bi a wo nya wo die wi ni ka de na no no ni aye no no ni die na ko na ti chire so ti chire so ka na a de 1.5 acre mi su ye da sa ti port na ni port aye 1.5 acre ama ho so ti ni pa na ni sa ma de bi a de na ma ro mi de ma bi no no e di mo bi I want to do that to you. My police back here, or fence. You are okay, and I could put patch over home. You have the correct facility. Yes, I could bail you. I get your best. I get 1.5 foot here. The map we are. I 1.5 face front. Just which assembly ma. We need the all children. And this is 1.5 foot. No, you say anything. I don't first one go to mo ram say that afa o kan die we ni die ti so nti e busia sem nti de when you say so grave ya asem bi ani obi ana ti sani pa ko da na so mo do kokot ana ya sa kan wa ta na o be hye ifi di ma si enye fi e ye ni papa penyi no nti do on you fi nti ti ti ya sa bo mo ka ma na ati mo do nti mo na mo na afri de we ni port na wie we ni sa ti bi a wo bi o ni port bi a wo bi eti wo so ma ade e kwa no nya sate eti mi sita na kasa ka be ba ba mi sita na kasa so yeri dia wo tu jina mi chen on so 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 we e be de ma na kasa kakra na mi ya wo ko si yo me pa cho wada ma udi no on ye friend nya akona na
Ah, only thing now. Yo, mama na ya ba ko num tom wo mo yes ade. Mama nya ko. Ai, hello. Mama nya ko wo ye de. Ya mi admo madam na onso te say. Yesu adome so ye pa. Me ba cho eja wusu ye wo so den a. Wo fa no. O papa. Wo fa. Yo, me da say na ade na wo fa sefo mienu maka ntuma agba no na wo fa hu ye na mpesa mudi na de. Madam, enye no ko da biara da. Okay. Che ye mo. Wo fa no ku ale oba ni tin ko ti na de. Okay. Ha. Na se me gba ni ti mi fikiro na ta no bia o be bia odiki. Okay. Na mi mo je se matata de mo se. You wo fa me mo se fie mpanifo, aye mpanifo bi na mo mo na hu. Ida ko ka me man ko ha. Ida na je se the boy ko what ya ta me fie. So I can't come here se me kra de. Me na obedi dia ta so wo ye femi. Ida me fie. Na me bo an kam dem kwa fie. So asa so no. O de ndi so. Ena so mo dem ndi so. So you be na chi. You say you wonder asa so you be na chi. You na to also. So wo ma no go se ni na obi ade ho. You ko asa e. E de no do asa ye madam. Asemi why you na to police station. Me ni be ya le san be be. Ene dia san be fi. Oni ko ka say you can see where it is so no. Ene yen no wo ni na na mo ntina se na ka sem de se na na mo dem. Ni en ka ni fi be ko madam. Ko ke. E ko shi ni chi e fra me o fe wa ma. Ah, ose mo na wamba o. Mo na committee fo afọ ose mo madam. Obo madam. You see what for boy na smart man for plan no o chaleto. And we judge the co fee for friend. Much na. The this was penny to na ko fee for friend mo na ma. And na nam so ta dia ye so no bi aso ko ni daddy. Enti eja musu wa mba meeting ni bi. Wa ma ya sara hi fie ma o ti oni obi ani asem. O ti obi ani asem. O ma be ma na. Mama nya ko hold on. Mama nya ko hold on. Eja musu na se mo si omom na mba se wo na ye se wa nko. Me, wana wo frem se me bepa de yin. Wo ba to massage ye de no me pa de wo. Wani mo pa mo bepa de wo. Me to asase no. Abuja pani no wa ni abuja pani. Me na mbidi si so na wo abuja pani biem. Ka kire ne se wani abuja pani ni biem. Yes. Okay, man kan to. Okay, when I can pay some years to him, it will be done here. What something never comes up at Taco Busso. Not you can be only say. But I'm going to tell me, give me that against him. It was Japan. If we are the Mawasase, we are not clear the Mawasase. We are not clear the Mawasase. Me was a clear to my papa. Sana motie. Ekuya do ma ye de ma so no ni so na wo kana se. Na wo ko de ba watin ko sa se ni nyina di. Ya to de se mo sa se beba. Wo ya ku no wo sa se beba. E si sama wo de mu. Wo ya ku so wa sa se. Ekuya do ma wa sa se. Ya me ke ka mo ni ti wo. Ya ka u pa wo be ya na wa ka ni. Mama nya ko. Mama nyako. Meba. Ose ko fi ba cho hold on meba. Ose ko fi hold on. Me pa cho. Enti mo tna say ohene freye eja wusu wa ma. Enti no madam. Okay, da be na sansem we nyina esiye. But some years I didn't know. Me pa cho ehia hifie na mo call ya. Ye frey ya eja mbe. Womono onse odikro no ni wo. Okay. Me mpeni for me kucha pani na nkoda so for mo. The person na omusha na bisa na biti no ti. That's a great just in the yes e tra papa no. Na ko bobo ade bi. You ko bu ni dan no. E ko pese. E ka fi asem a. Ko be ti da ba ni da. E bi wona ko nya ti for so da ba ni. Bobo e bi chapti no amane. Te saperi no so ba e no. Ya ko pro papa ya si wo ma me matchna. Ema to nipa ebusapenya ebusapenya no aka ko ebusapenya no ni sia na ebusapenya o si o ni ebusapenya o si we tu na o ni sia ko na ya baba no aka mi o de ti kakra me ti wa
okeke se o man ma se no bi se ni ko fi ho e ko bisa na wa eni ni ko pese o ba wo ya ni ni o so ni obi ani ase bi e ko police station no central no e ko du wi e no na e so nka eja o se ani ko be fonti na se to bra so ni wo ko na so be so wa e so ko o so ni obi ani ase o no ti wo no eti we ti ama asem ye ko ka kan ko ti se o se dia ni ko rubu ni da me ye se o dia ni papa ni meshi o do no ano de be se dan kan ta no abe ko na ageso ama o papa sa ji ka be the rubu da no se family wa je ti wo don kan wa sim ko me pa ko so ko fi hold on o say thank you me sam no dosu o say there as ade na si property kakra na pa ko ni yesi asase no so no eja wusu bubu ni wie ye na police semba mu na police bu ko beli no no ko ne ka se o papa no nti o de on je ne hwe e ma papa ye o ti mani ma eja wusu sign je ne 1000 Ghana cedis ya papa ko ti dan ya mai ni ka te dan ko ti nyani ti no ne mo no papa no wa ye pa di me se we na ti na nyani ne ba ba ti ye e di mo se mi na no sala chedia papa ni ko ba o ka to de o mi ka ka ye en pama na penda papa no tu no o ko do bo papa ni ka no o ko no ba ni se no ka no ni de je ni ke chi kama ni pa no exercise attribute community this aka de beje usu na de usu kan kan so ni ka ko e pese o sisi mame no o ma eja usu 1000 Ghana cedis ai what to go to my de usu kan say o do me de usu kan say tam ko on kan wasen bi na me pacho eja usu asia ka say me pese o no so clarify mame o say mo fi police station ba ye no police for the ka say o from here so obi ade esi asase so no wa bubu aguo nti on san emesi nti eja wusu o san si ya na wensi o ka sentense eda na ko bugu ye no wa ye content it will see okay okay it will see you know akoma ka se de pa see ya oni see ya pa no no ba on papa no ni on ha no bi na ko to ka sentense some say papa so dem continue AC you na je papa so ka kwa ko di kwa kan yeshi aka me ya so ya o si se we bi a na wa onwa ko bi to na mi tu ko no ma je su na je ka se yeshi o de wanya na juma no ni ni asem bi abi on ka wa asem ko abi aka ma asem ko abi ana o ye se je su so wa ma 1000 na so kama sendie ka so ba no ya sendie no we wo pa so kwa de say am passe teke ya wo dia na wo pa so kwa ko di ka na ka de ka de su ya ko de mo na do du ande ya sendie di de ba da bi wo nya ko position si wo so ki so ni ni wo si wo de ti ni di ejai so mo so ubu na de onu aside to ni bottom sign ma 1000 wa ma 1000 o ma o say 1000 o ma o ni kwa na yem nanwa so me wa ko se ma na oje ye na yo wa ba oje ye se me ji ya na me nchire se dan ni si me proto so na ja oje ye den ha oje sa 1000 ni kwa na yem nwanwa kura se wo di 10 million ma se me ya na me 10 million na se proto no na me ton ma 10 million enti ne nu kwa san ka woji o they say that ho se me metimi na dia akoma no o de ma wa ben ya kura 10 million no kura di man kura na me ntia se me se bia da wo go si ye no e de bia wa tue mu te wa tue bia ka wa bia na 10 million de kwem bisa na mi sa me de posi ni obi a ni wa asem se me de me ko bubu ade ni tugu ye no e wo ko bubu tugu ye no de bia se ka ma bo no ne bia wo ma me mu bia dia enti kura na bia me be fie kura na me de na wo ko say no na police for say wa fun say wo say no san ko ya ade ni say ene makoye nti ye ba ye ka se mi wie na wo se menye 10 million na kura 10 million kura na me ntia se na wada ma we bisa se na wo de sa 10 million ni ma se ho mi se kia me ye ya no no nti wo na mi se bia e da no ko si ya mo ba ka de bia wa bia wa ma mi si mu 10 million na bia na wo bia wa hu nti sa na wo
e wo plot ya wo ke wo akoda wu die wo sei mi so mi die wo sei die nti na wakoto me die afi de obeja ma ho se wo dia ya kan ko udi da ti sa me ho wo ni ya me no dia no na ka fanyi o fatu abinu dia pila sisi so me no dia pila sisi so ha dia udru ho ba dia wo kan udru ho wo dia si wo ka dukuro pila sisi me no hia so ana me so me dia wo ha Wouldn't that be now? So we can papa bia. We can say na me bia. We can na we dey say ni. Say me ni me papa. Boy you dey ni. Yo, any other kwa hifie. Ma sama ma hifie straight. But the me be kina. Yo, say dey wanya sika, wanya wanya sika. Wanya ya plot atonton. Wanya plot atonton ti wanya sika, woni mbetwe me so me no betwe. Na so be be ni na so na ma na bi o tie. Be say me no betwe sa se ne wo ma me akua domade a, wo be ka me matie. No be ka so na do na ko ekua na ka fa. Yo, se kua doma sa se no no a, wo be ka me matie ya me ma me asase. Ewi asipa. Me ma ne baby no ni di so wo wa down beton and me ba ni baby dance for wo dance for wo na wa ko de wa ton sa se ni nyadi they say ko fi ko ton me dia so se ho so wo me bra me wo asie si ni Mimi wo bi wo da me dia ni wo ko ton wo se ko fi ko ton obi e me dia le se ko fi ko ton me no bo hie na wa ko da wa ton wo sa se me do wa ton no kura no e ya me ma me no mo sa se me ma mi asase no wa ko de kura de ma ye bisuane no no ma una de kura de ma ye dia no no papa ye ni ne ma no so wo ni so Ebe na uye do di bisuane ya so na ko le o ba ya ato me say ya be ti mo ko ni ya wo ada so wo sana be ne busuane ni na se ni ti ya fra ko le so wo na wa se fra wo so wa mba se ye wo so wa na fra me ko ko enjoy for bai na himfie de ya ko kasa mu wi a ya chimi ya me pa de himfie ahimfie asa na mo se ye mbra no ye me bi wo be ka me ba ko tua na himfie wo na mo mu ko ye kuru ko tia himfie mo fra mta me den wa mo ko ye ko tia mo fra mta me den ko ko ti hine na fra mta me wo na fra mta me mra na mi ma ni ti na ba bi sa nse ku be di bate wu nya ku be di bate wu nya ku wu nya ku be di mate ma wu su bi pa ta su bi pe o be di bate ni na be tia ho ni ma be tia ho yo sama ba wo hu say yes je se wo nya ya sa sia tonton when you assess your tongue, just one is car, because you are baby. What out yet? Because you are baby, just what one is car. Wa plot wa ka woni wo ka busia ho wo ma me akua duma wo ka na busia ho ani wanya asase abeton me ma me na ba ni bibi e se ko de won so didi bate bo ma cha so bi pe wo be di mate mami nyako e mami nyako madam me pa cho ti me kakra me ba so ma ba me kana ni ntumi ma ko ma ba yen ma ne kana ni ntumi ko so na ntumi wa ko mbeba why wo kwa duma wa sase me say eja yo mati Aunty Bea kasa bi mwai mama ya ni ma wa ko se ma wa ko mba wa ko mba no amo se fi no etutu powder agu wa betri why mate ye o kana ni tumo ye din no kana o ye din o se ye kasa no se papa oye wo wofa ana meboa oye wo wofa but se wo wofa de aye bia no waka se twi ne ho kakra wie ye o ana kan to ba wa ni no ba tane o ya kan se tan ya tan ni se kusian o se tan ni no dim o di no fa ni bi enyo wa fa ni bi em ba bi no ba ko ni kan ko bi ya tan bon ti asanti ni me na but ni fi ni ho kakra ni ti awo kasa tia no e tan ni pa maka ti o se bo ye tan e bia de o so kan ya busua ho eja mpacho madam o mani tie ba sam no ai maka che so onye din why misro eja mpacho esa sumdwe na ntimi emba why wadaroma enti maame nyako se de mo kan nyina woni o so kofi mu bo mu aka nyina ne se
eja wusu asase na odi aba ha ye ka ho asem no enya ne dia madam na dia enya ne dia na ebusua na nkasa no apart from ohene ne fra ya eja wusu amba no ebusua na nkasa so asi nkonwa a obi ewu se ampa eha ye wedia eha ye wedia eha ye wedia ebusua na nkasa nso no nkonwa se bi aba ho Because you see, you're not with the I'm not going to put you in a man. If you want to run a woman, better than you. And Moon share beam. Okay. Eja, into the banner, while by ready say, some look at me, Bram now. Or say, or he assassin, I am what you want him, or more Mako to Mono, or you know what Betima Fremi. Well, here by friends, I'm not quite back. When you saw him, one and come up with for better me. Now, all time now, committee for Mamma, committee for I am coming. And Paris a committee for Frau Maybe say, Brana only a Joe swing Namon Konamon Assassin. The shine here. I don't have anything now for it's the mouse, incidents, or he needed the kind frame. Into a just one, but now committee for NATO saffron also say, okay, that friend of one, but yeah, now then another committee okay, yo, yeah, the mobile has a say, yeah, and from Mamu dear, yeah, best say a frame. Na asumdwe aba why ye da se papa ma nya kone na mo ngata so na ko man ko sam ne nam no ya ye kuma ko nyina we seye ma mi je ye kumi wati nya ko se mu ya de na se wo se watu ton sa se wu ya kwasha se ma de mi o se ko fiti you are on for no you could see anti you so me na na me na ngisi am don't worry it's your pride the see her no ye wie nyame ya no mu adwoka ye be se afre ye hu ko da paso ye bia na papa na ofra o de pon a obefra na ya hwe emre ne ye nyina ya boa na asumdwe aba why ye da se yo AJ almost in your dear was yes as an media control posem no kan winya akwe papa ye na ma me kire se do ha wonana no na wakore bai waton sa ase ni nyina di na me de wo so mo fa ase akotone a wo so ho so wo na se ya dia me no komi kuro mo na wo kusa me nua ma ni kuro mo fo kura ko nyina be kan kire committee fi ofro se yen konkon hwe so ase me ko se busia panyini ho ase oba panyini wo ho ana se mo busia mo ba abusia pandi me na me abusia pandi ye he na wo se otu na de so na nsen a de me de ma no na me ya de no ben bia woni we na mu o yare na wo ka so na so na me de ma so wo ntena wo na wo ka de woni na ya ba ko na mutunton sa ase ni die okay and na me bisa say no oba panyini bia ni obi what say you are in contention with them oh me nua panyini wo ho busia panyini a ye san aka asem no nua panyini wo ho me nua panyini wo ho a woni masema ye kan a woni ni nyina wo no kura na yem se me fam ko ba bia na no wan frɛ mo mai o say kofi ne nyaako so no ye oba panyini no wan frɛ no wan kasa wo na asase di ye kura wo frɛ no kura wa nyaako no a wo kasa no wo dodo a waton ye me nua mai di wum ena dipa ni bebre di wum ye frɛ akode so wo mra wo so wo nko nyaako ya na no den do ni ye hwe no wonana na ye me maame adamfo na maame kire ne ba bi se wo no na kode wo ba ya waton sase ni nyina da asem wa meke wo se ya de asan minua panyini wo ho nipa ni bebre ni nti onya odehye dabi na ye hwe no papa ye no wo ye me maame ye ne nana one ne ya damfo no wo kire nsi wo mani baabi no na me maame kyense wo no akore ba ya wa tusu ne tekoko asa asase ni nyina da no maame ne we wo maame na kam se ya dia me no ko yoko aka wo me maame nkasa busuafo no kore maame nkasa waton sa waton sa asini di minua ba panyini so wo ho ukura wutu so de tikoko minua panyini so se nya kobra kwambe so na wo fa so a wutu ne tikoko no
na sase ye de ma na so ni di so yanka se won ton na wakoda wato ni ase se me yo nua pani wo ho anka me nka sa mere nua pani wo ho wo ba no me nua pani no odi machiri so wo ho wo ho mate ye ni onu so be adansifo bebre wo ho e ma ne abusuafo a wo tonton ye die nyina die wo mu so wo ho na mo so mo ntase ne ye ton di sa na mo ye na ma gba akoda ye o na wo watonton sase die odi kwasase ti adidi matem no kafra wati ye twa ye ho ye kwaji aboafo nkrato ye beba sese ya ye ba ye betwa enkomo no eso. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunnim ni entira. Eba saa na ekire se, yare ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua nimu sa. Na enu a na ni padua no edi eko atia yare no nti. Ema wonu mu to, enu nti na wo behia grow fine herbal thoni. A ye di Akoma mika wo mfi me na mde ebufu ekobubu ade no tuguye de oton ma no a wakobo pie ba akosi so bikobubu tuguye ade wo si pie ba akono o ma call center ko fa police for me e be kire me bikura no papa me gina me de ni me ho ehwehwire me se na police for santa si hia center biko ya asemu de bom se be se makobubu ni dan pie ba akon na mso plot no ya media na mo fa se ne ton ma wo bi ba ka che so kan che nipa kro no be ni fi be ka wa fi na bubutugu e police penis o ke se wa wo ba na be ye case wo bi sida si wo ye be ma no kwa no nko ye fi so nti ye ne ya menko na menkusi na ade esi ne so bikusi si so a nipa no so wo meyi fi so ase wo meyi na msante dia wo faase no won kan kire nipa no mi hia masase mi kan me wo faase nsu mfie mi afi abaya bia be so mene ne boss ye kura me wo wo de se mene ne boss ye afi de wono agye me die no asa akokan die ho se hosoko ewo no the police for police ni yen se ne sa ne tie dia yen kohwe ne die wo no ye hu ise de oba na agye ama no mene ne boss ye o mi die mi su mi die ni afedi hu se se kofi be ha no waje se won na osoma se kofi ni se won ton plot no na inspector no bu chance se kofi do wasase a won koton ni wo hwemeni no se ande tie dia police panyin no yenko na mfa nkoto committee fu anim na mso mfa mabusuafo na nya akon o se ne dia ne wa ma se kofi na china ntede no wakoton dia no wa mena tranche committee fu em de kotu ye ni mo a wo mutua na mo be ka kira akodese eje osusie na saase oso se kofi akoton de wo se wo intino police pen se yenko ye committee fu na ye ni osu abusua na so no abusua yenko hwede wo no abaye se wonko committee fu ni kaka wo so wonko de committee fu na sa na tie dia ba bia memfa nko na mtuma ni minya bia na msem ne baba bedam na mba ya na mnantese no yo ene ha so boko ya me de na eja odama asami ayekan na afibe mu na sa asami siye me ko yekesi ai say we yare ya obaye na wo fase na ton wasa se ni sa me yare 2018 no okay asase ne kase be sen sase no sese 2 acres ai 2 plot na ne metwitwa ato won wo ton ni mienu nyina 2 plot nti unia ba na ne ba ene be ma ya waton wasase ya na oba yo minu ya ba ye ka akiri ma me wunsia okay oba no ole last ne ba no no odi mi se adwuma nti mo wo faase e fene se o sei kofi okay na wo asase no ho nkrata e dia dance ye se ye wo dia ye de ye ho no de ne se se wo asase a e wo sika bi a committee fo no utoni a wo de koma yen we so mentoni no na akotone di se mi didi so na odo mi se ma asase mi didi so ana mi se mpacho wadama o se masugusu amute Akoma 87.9 na mo hwe ye enso ewo Onia TV eye Akoma mu nsam dwumedie na dani dai juada kopim kwada ye de ebremu from 12:40 to 3 p.m. ena ye de dwumedie ni eba nti wo hwe on time na akakakra bi na enenso ye de dwumedie no akwa kogu ye wo Kumasi askwa so opese wo de wasemba
na yeka edema wa ye wokumase askwa ye number obefre eye 0530 507849 0530507849 ofra ye producers ne befa na omone edi enkomo ma yama 3p garlic mixture there be 3p garlic mixture garlic edro won waso a epenyifo de abedwa ma so a yeton ebusi immune system no oppression no kosu bebre a esiesie no edema oba wo nsa na wote yawa eno so pebi na ennom obenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina obenya bi ewo ho Frepiwak Natural ewo 0248928824 0248928824 Osi yenkancha say 3p garlic mixture ewo to a ebomu the container no ebo into ukọ no bi ma plastic one bia osrewenye bia bottle no eye kokọ ena garlic na eda adaka no ho na na se bottle no ho eno nso eye kokọ ye numbers a enche bia ye be mama frɛ no eye 0243114497 0243114497 032249803 obetimi afre eja enti se wo ka kra kwakosi wo de wo gitutum se ho ye wo ho de dance for mi nua paninu nyina wo ho wo mu kra na yem se me mfa nkọ ba bia mepe wo su kwe akode ya wo kasa na no dindin mi maame eda na danfo no no so mani ba bi no wo mfira bo ntem yenzu mi sumi firi yoko akode nana ena ye me maame adanfo na mkasa we de tete asem yo ena me maame kire ba bi se wo no maame do wo akode ba ya wato asase ni nyina di de na no dindindin wato asase ye di okay it's we ye no committee for afro se bra ni asase no a wo se wo di ba wo de wo so ahemfo wo se menko na ahemfo no so frɛ wo na wo so wo nko wo hini bia ama wo hini no bedi no komo wo na minti no bai sa me nso na me gusu a me si da no am ko bubutu gu ye enti na wanko no wa hu okay me mo de me akọ ha ye be sim ko si da no me si ama na wo ba ya minti na wo ba kurum ho onu wa hina ne yeso wonu atonton sa si ba 1000 cedis na so de ma na wo si wunim de ose faye ne se o kasa fa ne sika ma na wo be me na de be ma no ne dua ya o kasa fa na de ma de kura na ye mwa da ho me de ni sika ye den edi be sen ne da ho o me fa nse be busumi be mi ni e na 1000 cedis ne da ho o ne se me meptimi afa bi ahia na mu de bi be he na ne o kasa me family ne dua ya me se mba ye na asem family am de be he moto ma ba ye no we ko no ma watonton asase ni nyina edi ya te abotre enti ye no wawie wo soro ha na emum ye si fom a ye beto aso na ya pem eda na nyina ya ba ho me pepa ne enkohwe asase no no won kire woni kura na asase no no enti watonton edi a wo di nkwase asase mo fon so yo enti ye das papa na afa yenko na wo ye ready obetimi afra ye 0243 114497 032249803 nti ubetimi afre na yeso yabo enkomo na mayenka wenumrei good afternoon yo pacho udi baby a okasefi pacho FM 90 yo pacho yetio me free apam junction asama oduma na kan ebiasi me fie me na nanom eye bisa se to no se na odo ho feminian no o di ha na efadidi eye na eye ejare edan na dan so no oni afia o sisi ye den ewa ha na edidi so edidi mo eduru ba bi e kwa afoji asase no na ye dia ye ni eja pade no mo de ekọ ahemfie se asase no nye dia enti misramo asana wapa na ka mun ko ekromu wo na mun ko busa na mu adanse dia ewum espatus pacho beja wusu ntina bonti man te say ne dem ho me fa course no kra wan pacho eja wusu betwe ye wani mu ho no good afternoon good afternoon 1937 kantia ahodo na me bitu yo 1937 yetio baby kai na fa kwanya tuna onira nada Akoma ese nya se ebe mo da Akoma so no so me da mo Akoma so
The American said, I feel me, ya to me. And I'm so much. We are no crown. Or the assassin. I think I can't see it. If I come the aquarium, say, a passing on some day, you say, I'm no charming, Martino. When you go cocoon, and you get to your 7. And you the more Francis. Nay, fire no crochet. Aha. Yadasi. Nada, it is your time more common. Walk on the walk of share. Namina, you don't know and a crack. Medasi 1937. Yo, Yadasi. 0243114497. Good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Pato di baby au kasefi. Pato say Mike and kasefi tema. Yo, Mike etio. Pato insema oluma ekikan eni tania no pass ni sukani. O say ahimfo na sisi o ma ba no bebre o mu didi bride. So what I say, intimate me about say o mu bo ma ko she ohin ni na funumu e na ohin ni so yes because moreover no ohin no tisi no wo fananka zanka so no ni nisi so. Ah say ebusia panyini enye ohin ni ebusia panyini no ni ono na obesi na nan. So I say so no yare no ni na besi na nan ni sisi anu obetimi akosho no o mu betimi discuss ko hihye na funu. Oh no ono support o mu kwara because sisi o mu amato asase na ska bo mu. Nti obe support o nti muzu mu nkona mu nkoshe mu nkore investigation ni ye na mu hu de na seminar ko that's Mike nyami show. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, but on we there. Yo, cut you. The mechanic papa na otu no asem ha ne pa aha asem ha ne pa the kata o kan ni na no bia asem ha ne pa asem de ha ni so me se ma mo pa se o de asem ni ba afra o ni ja asem anya ne dia no kre awa so na bi ngun ni ni ma ge ba tin ni ngo ni ja asem ni asem na mo anti ni se mo ko mo yi na papa na asem ha ne na o de ato ho mate ye betu ho anamo why se mo nim se nyame adome ha de ye ba ye tu ho anamo ye betu ho anamo me da se Maria hum papa. Yo twa ya no dia di wasase. Oba kasa yeti o. Yo. Yes, yedasi. Good afternoon. Hello. Good afternoon, di baby au kasefi. Me kasefi ala ba ka fa me kwabna. Yo, kwabna yeti o. Papa na sam na wo kan. Na stress mo benya botre adi akiri yi. Na papa no ni mistake aka oye ni se oyare ya wo yi agusia penyin koma ni wo fasin. Na isi ama enya wo fasin na ye agusia penyin o na emom oyare no o ma obi onu so ye penyin wo fie ho ebe ye agusia penyin badanya wo fasin aha ni mistake oye. Okay. Em so ni se yale na o ya na em so ni se ontini ensan sorry entina o ye ka papa no but ya papa no ye ni si e koda ne boni no o so bon so yale nti ma gini nyina ni se bia anya de betima sorry bi okay nti eni ma ye eni nyame so ntaade wati nya sorry ni obi bi akiri nti papa na sam de ni nyina ayi so ka se o ye right but ye kika kon ye beti no kure beti na papa no dia wo kan ni ni se bo bo ni be ko ni ma ko ko se ni ko ti na ma ye mu na ma ye dia man papa no odi ya kasa no kan ka su ya kasa ye da se good afternoon yo udi baby au kasefi papa oga wuli no kasefi kuma si fusla yo oga yeti o asemunu nikane dai kaka papa no ebi oyo mfumuso kaka se ye fena yifia ono so ankon because obi eni asase ohini na chiku mu eno no ona asase eni dia atyewo owa ya mo mu bebi kaka mo etina ebibi ndi se asase asemba na ti dan yifia
ho ano so ko nti bi e ho bi a ohene ne so man ka ye adwuma ati se fo wa yin na office asase ye ho dia na wa ko dia e ho no no ati tia so kakra na ko fe committee fo mu ni tumi so ohene a o te e ko mu no ma ko ya so me that's why me that's yo you have callers bienu na ya ba studio. Good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, udi baby akasefi. Yo, Mrs. Kennedy Azure Kasefi Santia Chimpobogu. But also kasefi he. Santia Chimpobogu. Okay, by your hit you. Yeah, yo, the masimeji mafamu. Na bebo ama zemi obiya ntimi yira ebi. Na senda kwa mekani se the masha afyani. Ni se mbi ama papa because for mine odi ya pa. Se di mutimi ko di ho no mu a obi anu a wo asase a wontimi kire kwan a ofa so enya asase nti mo so mi se onu na na de ma anu a oba kire kwan a onana kire so ofa so enya aye nti no na mbi tuma gina so e de bu asem e de ama onu ana e de e di ni be me pacho you madam asem last caller. Good afternoon. Good afternoon. Yo, udi baby akasefi. Mikaja singe ma se ma se Yo, yetio. There one say. That day we cost papa. That is in Chemno, but na kakra. Na na ma bi kakra. The time when you the mouth them who are none that actually not a sofa. Cost papa. We had a social near man so. Or no Hana. On tuna group no fana sasi because when you bye passatus we no kwan say o maye you we kra no fast na ka do ne ko. Hello, good afternoon. Pacho, papa man ni na fa so na sem ro mo kan. Na fa so no no fi no ba na fa se kalemeti no de bai. Abe tupi ni asa da ho udi asa kono e be bono aja sa na aeden anko peni de no jasa na papa no papa ni dia yo yeda se papa ha ena yede calling session no ebesi mayembra studio akamre kakra bi na yede dwumade ni nyina aba na wie na asa na no mayenka wo se wo pe obi amana yo makeup ama weni mada ho weni mate weni mai fefe a e glam by tina makeup obesi esi ho ama wo ho ayefe say ye wedding birthday party event bia wo ko bia no fretina no says you o kuma se he ya 0544 466280 0544 466280 adwa asemi o fa ne sen Aunty Bea me da se asase ho sem ye adibia Aunty Bea ekoso pa na edini pasunya obetimi akwafum Aunty Bea obeti yese wamba obekwa kohwehwem na yakunu eda baabi obehu a yese yabo obitu Aunty Bea bekom na eyensa asesem osei kofi ne wofa yasem a omoken Aunty Bea ni nyina nko wie ni nipa na wato asase no wonno na Aunty Bea meti osisi amisuma no because ubisa papa yi wantimi amankrata wo se ni nnuanu mu di adanse se eho ye ne dia a wonu wodidi so enti wo wato asase no se papa yi mpa wo se eyo mu dia wodidi so no oni krata o se kofi ne be won krata Aunty Bea obeye dia ma obi obetimi aye se ha Ghana de etimi bibia yo eno na wokoye na se papa su ni ma obi fufura Aunty Bea na akofa wantwi na ede e de aba na nya kono bese ni ko jam ya wo kwasan me ho papa woni no wo faase na enya wo ene oyi wadanse enne de obedi papa na tem Aunty Bea ye ntran ka de papa ne kan eye no kweda ye ye mfiri kro ni so wata sese ye ko no mo a ene ebe hu bebi anokre ne den eda nanso aso se bibi ankoka papa Aunty Bea enje grede papa wo se fata se wo kire wase na ko ye kontwa nkasa woni nsade yesi diuna ene wajani na wonkwa aware wasase so wodi na filikase so ka che papa ise wo ye kromfo ye kohwini na ko mfi adru sen Aunty Bea ye koso onso se kodwenu ka se mi wo se me ohene kwa na namti ye kwa yi o se kofi me ne ohene bi kwa na namti ye kwa yi Aunty Bea me se
me wo experience e wo asema make hu omo ne se bimpanyimfo bi nam no Aunty Bea se panyin nya tumi pe de o hye na sesu fi se panyin nya tumi no so nya tumi bi de omo ya no aban ba hwe de course what I said job for the boys de omo ya no digging fee wo hene bia ne obekwa asase so akwaje digging fee wo hene bia ne wo Aunty Bea obekwa asase akwaje digging fee omo didi wo hene na chi no omo na so omo ba asase so se omo baba be digging fee yenko era so nka bi na na se nyako no wonhwe ni ye until se be hu sasem no bia no kwana nyako wo so de apacho kese pa eni ma papa wa hwe yi a onche wa asase so ye nipa nyima tem sa Aunty Bea ketua bi ameka so ne se ya papa infom so ye no sempo wabusuafo nim sasase no wona wodidi so a wo sasa brenko watimi afa omotete omka Sofia mafa Sofia fo ama ma be Sofia asase ni nyina amwo hu se aha ekosi ha ye media ama na ye nkrata asem atosho nkanya ne sasa abre wode etwa ho ade abewie yesu huni nkrata nti no ma hwema hu se woni bibie dia dance ye se asase ne de nti no mo pese mo wo kawa e de for beti no but aha abepie ndie ye bompa ye se nya beba ye nkwane ahoden na se wo se ekofio se wo se ekwadwokro no wo se wo be ma ye be krom ho no ma ne nyina akwa asase ne so Save ka ho na onu nya akono so aya backing vocalist no onu so aba na ye nyina ya hwe na ne Save ya ne ye na se wo se ha ne ha for asase sem wo krata abra ana se ka ho abakosem na wo kofinu wantimi anka de na papa ne timi ka abakosem na aka ne yiye dia na te se wo to onu ni asase nti nyame ya adoma emre ne na na be kire duru a ye be ko ne akohwe ho asem yo yedamase papa na yebesori dwumadie no so na mayenfa happy birthday bi efama enuanom a adom eradede afibako aka woni emfie ho de di kind elko ediama Beatrice Mabwa aka Aunty Bea anyway de na me name papa Beatrice Mabwa aka Aunty Bea oye CEO of Patday Pharmacy we efri opoku justice ho se yema awoda pa nyame onhwa Aunty Bea onye okese papa there are some yenu diama private Patricia Chey uwo 41 Defense Signal Regiment Bema Camp way every Jovi Travel for Jobs and Estate Agency or say yama happy birthday Private Patricia Chey, happy birthday to you. There also ede ama nana asari bedie tuo enkoso hene ewo enkawie kuma nana asari bedie tuo enkoso hene ewo enkawie kuma wey efri obusua ene wadofo nyina ho mo se oma happy birthday ena ya ye nua be ma ye ne wo fidue mu ha eye Victor Opoku head of camera or say yema happy birthday emfa emanunti nyame o hyamu nyina ye in production line no 0530507849 0530507849 bibi bia e kire usu bia na tete wo na opese ye boawo na onya anopo mesibre no frɛ na ye no ebedi nkomo ne apeda ama wo so waba na ya boawo afei so wo hwehwe bebia ye wa ye okumasi askwa ye ne shopping mall no na edi enhwe ni mu bedu ani abronsan kese esi hanoma Akoma FM ebo enimu boremu na oni ye embedi nkomo sanso na wa de tondie bia opese obo hu defro na ye to edema wa braha na ye no endi nkomo ye beju sika kakra bi lenso Ghana be bia ye bete wonka na wade tondie no so akoso yie ede amount production team members no Nana Bila Kantanka, Spatus Kojo Sakodie, Emmanuel Kwame Vadi, Beluchi, Nana Yao, Era ena Peggy, Omo ena Boya, and Nenso, Yedi Jumedie no, Yede Ebremo. As usual, ye makeup debia, your Yemayan, a glam by Tina, and so say Midnaka production team no, debia that Tina, ye makeup her, Yedeba Jumedie eso, O Shatina, Nanina ye Juma, 0544 466280. 0544 87.9 Kumasi. Fretina natina enya o makeup. Samson enwumrei apomudimre enso ebeba so. Oduefo abna depa one nimdiefo ba betina senia kasa de afa immunization. Yeso yenum enkra num ye wo mpane se ebeya. Enkra yarewa no ebi enchi wo mo na omu enwu ntitie bi na obatan infasode a ewo immunization mu no wodi etu ohun efo. Midi e de Beatrice Pioga bra obetimi afrɛ me Aunty Bea. Yes, sorry, I'm a sports. Ababa betuaso.
enye we fidie no emfe mfiri ha no